Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ukertong jong kakun henyo trep National Awakening Movement uba erecten swear uban yeng naka 16 nongtmai constituency uba deru hakajo kapor u President jong ka State Youth Wing. Ulapan pau bakaseng habaya day bat ka election Shaka Khasi Hills Autonomous District Council kalapan kre shat bat kumjo mauru kum ukertong na nongtmai ulayat syakmat. Ula ongru bahaka jing yad lenti ka jong u ulalap babun ki pediang iya ka khnam. Namar hadu menta ka khnam kampat don ka dak sniu bakan le persya iya ka ri bat ka jat benriu. Bat ka bakhampin sngo iet iya ki parari ka day ba iya ka khnam la thau kerpang thik na ka benta ka jat benriu khasi ki bakin thuk ya ukhin riam upnar ubhoy uwar. Day na kani ka daw la jer kerteng ru iya ka da ka khun henyo trep National Awakening Movement. Pada kani ka kerteng ka khnam kanom yeng banyada ni kren halor ka hok jong ki wei pat ki jat ben riu ne ki non tribal ula ong ru baka nong rim jong ka seng ru ka kren shai ban yeng yada yala ka ri bat ka jat ben riu ban penne pensa ya ka riti dostur bat ban kintiu tang yala ki jong haba kelipat ki ei ki mat ba ubu hakmat habaya day bat ka election MDC uba erectin swear ula ong kamat bakham kong san ba ubu hakmat e kadai ban pintre kam hok ya ka trading by non tribal regulation kabashi hajar khandai spa san pusaw namar kani ka an kam dei ban shna pisa ne pinru spa ya ka district council henry kadai ka an banyada ya ka jin shakni ya ka khayi pateng hau bar jilla bat ban pin khlan ya la ki kam khayi pateng ukhasi Pada hi berka election MDC Shaka Khasi Hill Autonomous District Council kapan selong no ocean la shimnai di nakaliang kasenjungi khnam kala pengkret syasat kumjuru nanga okortong uman sayemi airan nani napo country no thmai constituency mala pengkret syasat dakabang ngalik yarum hing manya kendu iki para no sosnong jogani kan thmai constituency man pesngau iki matrikam kejongi bat ya kan urim bakaseng kayang hoi hipori balingkot nimla syu banyarum man lagi kluyeng ban ya kendu ipi wei hendreng ngit bat lemba kani dalat pathai kubor phi bat phisgo ba kaliam jonga na pa ba jing ai kuble ka bakar pang ipi wei bat bakni dan hamet ka basai ba koi baklan ti hot ka jing ya ti ke jongi i babon hi kimpau ya jistnan ya ka jishanya ya ka sengkhnam nomor hadu menta ka sengkhnam kam shem don kanu ka dak sniu ka banyele persya ya kari ka jai benriu Hendrai kaseng khnam hi kumunitip bagadai kaseng kabala khar pang thek namta uncai pandriu khasi ka bakanthop yo kriam upna bhoi uwa bat yakaru la jer ten ka khun yo trap National Awakening Movement bat akali kerten khnam dalile kanungla anjeng yata ni kren halo ko hok chungi pat ki chai mriu lani kita ki barjala banitip dinam tribal hoi kam kaseng khnam kamlong shahmat e ban pau pensawai ke election Hendrai napo ngiyat namar ba kaseng khnam hi kuma pitim kamdai ka seng ka bami ta hapor election hendrai gade ka seng ka batre shilenter pada omdan election ru mar kum ka khnam hi ni long ka jo por kum seng balang ka kunhon seng balang ka bayaki yaki issue bakta yong ya kari ba ka man habai dei hi bat kimat yakun election ka jonga ka bang i bakham kam e ka bang abu ahmad kadai ban putri kam hok ya ka an ka balon lupa ka bang tip kum ka trading non tribal regulation sejak nespa simsau namar ka kum jungi minta ya kani ka an putri kam makla man penuspa ya ka diskonsel hendrai ondak lap puli banyak ya kani ka an hilap bakani ka an kam dai besna pisa man penuspa ya diskonsel hendrai ka an ka banyada ya ka khai pateng ukhasi na ji shakni hobar chala bat ban khlan ya khai pateng ukhasi ti dadangi wan kum ki MDC Hapo District Council in particular baik ni an terikam hok bat itu kedukan ki barcala ibalala dok hasi bercenti min cancel no sisindan bat kita ki barcala ki basa cancel ki tinsan dari ki kwa banyak kun kies ai bakinya kun kies di kamtam lenga hapo no thmai uban ni ereng nabu ke jukula bakman mar mabun hi hapo kedukan barcala hapo no thmai kidai ba mangi khasi ngala mancenti tingi iba han thmai umang kamshu banang ai trinesen ya ki barcala ni banang renew shu di ban cancel no sisundan nang bo khasi jungi ula ban shimti no ya ka khai pateng mar ka kum jis thu jonga ada ka
ya hi penting la syakni kemut kejak maju jungi ke muslim bakan jano titang katahi ke bangina jadi kamar important makhluk ngabu titang pun kimi kimi kemat ba nakaliang kaseng kana kasbumi ha kami fasto ha kini kiasni tangkong ta